na kitizo tunaona kiendelea kala 2012 kimefikia kwa chanzo chanzo kitaikilani na je yuniende kwa yu ila na mumambia ya na wodo ya jabu kwa mapo no duko ile mukala aikole na ila maji kile mweja tikitiwa ama hiyo ndio ndio meambo ile tena huko yu tunavike bandu ya matusi nyumba ndakao na ukao nyandimo ndo akao wako na wanawake wewe ni malaya na umete udi umandine uwe utoke nyumba mewandia mewavyo yewa alile na mwandi kwa mungu kanani ndio wewe tu ateta nani kanisi na njiwa ni anisi na nakolo na maji na kama hicho ndo mbona bwo aile kuita tangie ba upyo soka muzi akane mazo vya sio akane mati ya mume meni kolokolo wa mudebo na mazo vya tiana sio aile tinda tiania na mbemba ute na awe aniungu tendowe wewe ala hii kwa David kiasi hiyo kwa kiasi au pepe kilo na pesa unajiketa kiuge ya mola au na go like mungu ndio kama rungu ndio kitambe akatwa chacho ndio kama mungu wa ngana kana mungu mekatana no kubana kana mungu no wa nyingi imandi akala kwa unaona hapa nyingi na jua na hapa na jua akikalia maisha zile kitu kakika leo uno mwele wa mwe wewe kupia choke na vindalo kana bale choka kipeka leo ndagani hata yuwi no kube wake akite kuma na mungu mkuu Nitao kiutete nguku Hello Beta FM wake wata mwetu wa mwaito wendhini wa mitambo ya ambayo nitawasami wa mulingi na ninaanza ya nutuongelo wa seba ni nitendena nao yes Faith wingali kwa sieba ngali kwa sieba tu thina ni mwa mwetu wa mwaito mwaka wa 2017 yes 2017 kiana kwa wa mbona wa ndalikosea baba tu ndo kiata nditi kwa mwaka na kakele tu kwa talone sana na yambia tena kemoja ela tuneno kiwemoja tuokie nomba ya na umawani kalani na mazina na yu ke mwako Januari wana jindikia ya nomba ni kahu nda kuya na wewe pia tunaitana ati mwaka atakangi kaka kuona yu weyo yo unondo ujimta mwale tamadina maingi yo ukie mumile yo mwana ndo kuiwa nai waiko ngo tena umaikoni wewe ya mwana unale ya kapowe kutaino koro nita mwiye eka kububwa ni mwana ndo na umuni ngiwa naye mbona wayiwa naye wenda aoka kuwa densa uwa kwati seofuja bala ndese bala umie atukuwa mbani masiana au majangu wa seotea bibia ila kinga cho nde kikita ni abone zetu hapa ngua cha unginanguko ayengoko hasi wa bibia ngua atukuwa bumomba mundu kairo ndo ndine kanundu ninasiana ndio mchama jirani kito sio pezingi ochoni walino bona chewa wale wana kunyanya kwa simu na mwele sio mabina la nisirite na mwenye ni wangolile amandiyesea uambia mwana yumi tena una witini nasiana ingi Ninyangwea. Umesio kuteka nina sema uke lakini umesio utwani nondwa na wo kaba anti sio ndo uweka. Iti wangu kalasia hii. Ina ile ikata inondwa na ite ba anda soko. Vina ngwa ingia ka ila simu hii. Kana ina kona ila. Iwa ito manaka ni ngomba.
Faith ngokolie fair wao dhiko ndio mbele ziana kuma nikala matuna kuite kibwazi bandu beta wandua pole no waendie kwa paketi ya kuoka ngase yake na waike nduki mato akwitu lakini nakwambia ni umize tondu yona madina ya kwa weti we yona sana kuwea na ngokolia hii mose usuno kotera sia luno lakini wako yanda isanunda isiana nanda uyangu anyenda uwangu akuplo onga uya kwa munu waliwa kwa ingia kaambia nini wana umealani kalana mo nanyo poshiwa ndivana mundu ume nani manda hondo ndo kwa ata musinge kalanesa lakini ukawa inge pesa iko winya kwa akita ukia when kilore na genetic na ndo to na ikawe do mesi nambia ni umeze ndu kage na sela ndo mia ndio tini nukani kiaka ni umeze ogwa kaze wana yino ngoto ya mwini ni kweli ni ukulia asima kama asiata dana ende kala akubi nengi ndambia usi mundu wakao nande zindu tono mutavya ndo na mutavya ndewa na mutavya na nwamu me wa kitawinja kambiye ni mando ndunga mwadolia mwekala soko no musi musi ndwendeka kana kwa tipo tikala tintenukie inebeka la tano na yu njia mbata okuzo konga manda ibalua oso wangu muse wa kumwekala soko nake kana mwekala musi tikala musi ni inuka okwaimu okay na yu ilawa asianda isai ati kietwa no lewuonde wonde ya mbije ni ngani sana iki kindu kingi waile daimanda wewe yanisiana ndio ndonge ukwenda siana ile tena sana ile kile tunakamwana wewe ina miaka yana ina miaka 23 na kena yana 26 sawa ekatu utethie Faith sawa okay Faith kila ngona kila toneka kwake ni kindu kimwe ena miaka 23 kebeza zuke ngene miaka miongelea kebeza kiu ngene miaka miongelea danda tu na Faith maisha asunda tobo mwasu ba yo monde baba ilio ndato bwa maisha asu Faith then 23 onani atwaitwe na miaka 19 twasi 11 13 13 bandu buwe na kimwana nacho chatwane tekio ba 19 nundu wa munamu wita na sungu mucho understanding of each other anda etebo ko tukati wa understanding you mundu wita wa Faith Faith nienda ukutethia tamwetu amwaitu tamwetu akwa tanina etu atwae na tani mutumia nda ukuyati fair way to kutumia namba iba fair way to kutumia wikana na ndhiati utheba ya muzino thinya kweke ukuya aite wika lobu mundu no binduka mundu na binduke amwene usuti material ya mundu ume wa kutwana na sami material ya mundu ume wa kutwana ndithai bwangu no kesa kuona mundu ume obwa muka edha ena maundu elikana atatu twambie na wambe mundu usu ne mutumanu no tumanu wake nduma wakeli edha na mundu mukongi edha tiaka nundu ndukuna kiloti ale nacho ndu wa mazani ala agaro miezi ya mweso ndu wa aka na wina kandu ezao na mukau ekibeti nigwa
ndweza na mukau bata nicho kitumio mubu ata kasamuka isa nguku ko ni kana ndukese kalabawe na we kwatyo munene tawe mundume tawe na mume ndwe na mume chakadatu mundume ute ukoma na muka ni wiki thyo museo pio wiki thyo museo kana pe bala mabata make mamine awa nundu mundume muima ta kwa no longi na langi apa i mundume wikala mutheno mwe ili 3 na 5 chumwa atemu au no kwewa ndo tewa onemu au etha mewa au newa onemu au munduzu no wethingi asia no ngangana kapita kala katie ona katetema gasie goni kata ni kati goni toko wanye to biko bacho biko gondo mbende mwene ju mundu wa muthembosu ti mundu tona utweka mume waku faith ni pole ezunde issue beti na ndeza utweka mume waku nethanga inda kwathimito sunda kwathimito wekana na ndesio ko musi ondu kuna ibalua matu no thie okebwezi kukunwa ibalua na kwenu ne kwenu kuithuka no thie inya ku kwenu ne kwenu ona koji wa namba ne kwenu oyito nena no kwasia kana we no kwenda winya wa kumya ndena mbeso kana nge wa inya na oyutikiti we yolo no ndo wako ekili we mutumia muse okubwa kana iki yake na corona ndo weka kwa na ko lwende imaumanya na ibepya ngwa mpaka ngoko utuko usune mundu ikindu chambe utamba utethia na ithe ya mwana kyo asaito na murabiza tamu ya teke justify nike kana kele kama makosa eka justify kana mwana wako ai oshu akwengolo yendize ndo no mwikata mwana oshu kwete muima na etha edu no kazilelwa no kazilwa nondo wake nondo haya osa mwana wa uta mwana pe asia isamyo monde makete siana sio kuyondo makete ibetizio kana nyamo lakini we akete kana kakyo baibi kastenzi yakana ukanenga mwana akwetha no ka ume umo yue mwana wa kwetha no manie ko umana wekana na ndhe ati uthio manthe bandu katwe ndakaona na pandu tutakona na ume bakwa na ndiko disoni etha mwana wa kwengulu ti wathi kwitha atuye kithekani kila woi ti wathi kwitha aitumia siendu siaku kitheka chau au maluke athia kamanthe siendu siake amezi ngulu naku na ti wathi kwitha aikwataniwa na andu angi athenie itono wa madam yeseka na we atinde ya oboa na tikiti yake te wikwoke bwezi ko ya awe rara ndua oya kubanda wa makongeni ine kulia utona utwikika ata waendie kuthea kana kuoka kwa mwetu wese mwana waku nuka ethani wese mwana waku ni muthoku wa wambio thi kwa se imamu etuke ndo leile ta mwetu kandoka mwe mwana wakwa nuka na nduka tata ikwatania nake ni muthoku ni kana withie ni watangi ya mwana we nenda koke uthini ya kwaku ni twithiwe asiai kwa asiana ila yuka na ila tusiaite tuikambie kwikala tati ulekanilia siana asiumesie siana ila itwaitwe kwitu ainundu mwana waku yazenda tabika mwana wakwe ngolo mwana wakwa ilie tena mathina tena imwana umundi na nicho nena isena niende na kwasia twina generation ya mautethwa nengai twitha na generation thoku muno niki tena asiai umundi momatesi mejithi yo mutwanone tena kisiao yu tena kisiao chejithi yo na chokitwanie Kishua chethi yata lakini mayelesi kimutwano confused na chocha sioka chasi yake sia okenge confused na chocha sioka kichasi yake nge confused tena nziawa ile ndona kwa sia confused nondo one paimusie yuke kwekalia mwana ndhi wake wa mwanake kana wa mwetu akamuyati mwana wakwa niono meiye kingewa kuongolu na wono meiye kingewa wena kingeyu cha mutwano nutona utwana nela wetwana maundu ane meka wa mutwano kibeti kikawo kikasubi wo kikaewo mundu aitwane thae naki etha naki tuina musei wa muthembosu ase yo munde make kwa asia ye mwana yakwa ndizie ya mbele ndotwana ndwali nenia ndwali ta paimundu ukumata umundu keuka utawakabika yukaka tie kibeti nyoke atambia kwa wa yukibeti ko kikawo ndwa niyo motabia ona komake o matabia tiala me o matabia ala nini
ala nimewekwa bya ibetiswa iwe akambia ota mwana na Faith yenge lango na waile kweka ona ndaile no bebe ngo wande na bandu ekwati ati yote ne ndaiwa matuna mao mpaka kibwezi no manthia wa minsila okodhi kibwezi kuituka ni sikali namba utangaza mia ni tu kwiko undu tutonya takilungu chane chao kiotetia ngoko wanobika kibwezi kwa huo buwe wejue wombana nje asio kotoma kwa okomea mu maluke namba tena yoba no sote wa eto kusoti uzioko kwenu mundu uzi obeba siangwa mundu uzi okuna amuyaka kunethe ngoko muye na atwae amanthe ombuya twae kana amanthe okiloka atwa lakini nti wathe kwitha na mwana wa mundu na mundu uzi ilethe mwobe nese no thuku muno kubebya siendo yani siendo na kwati nenga ukaza kwethia ila wathungo twae mundu uthokwania gugwo nthe uthokwanise kila bandu bonde wasio lo kwisaino kayethie musi ute mundu kata wolo na muyi ibetini kuna wanu wezi kukuna kibeti cho mbeni crime ya ikie ukuno ona kokweka ona alama kuna ni mabeta sia matulao mea mba etikje yudu ma ikie ukolela methie kwe mea nondo yukwe mea mundu usu wagu noebwa bwani onwe kwatya ndoka zi achati no kwebwa bwani kwe kwatya kebobo kwebakanja kebobo nikanatona netawina kebobo ndenacho mundu usu ailo kwatwa akamba obwa nondo nokukunie no bebise siendo siaku ailethe mwobe akamba iba kwa ute asiate no thoku kwa asi maitu na asiate na generation mbingi asime tuyembese muno kumandhi asiana na sia imaida amana twetu ikithisi mbisi tukamandhi asiana situ tuisomethie na sia nene baide imamana nondo tuyasi umbania kile na metuone indi ne tuomba umbani siana sia thisukulu na taitwa college na tolwa ni kindu cha bata kusomethia kileko kusomethia ngo na yoneyo ya bata nondo education tena character ndetethia mwana ndetethia ono kamutwa university de banduniani elanzeo Harvard mwana osu wa muimo mana ndaka utethia na ndaka atethia na ndaka etethia we mwene kabisa hata isimone tiyo mendekezi na wewa too bad. Hello Mbite FM. Hello Mbite FM. Hello Idami. Yes. Mo wetala nesa mono yu ndiye na otethia mondo baby baby wo dale wa da mono ngoto wandu watu kale wewe takana kaona nyaona na mutavia kaza wewe ukiona kwa mundu wale ile kala nyano eno na mulacha ukivano asante. Hello Mbite FM. Baido Wila na Jojo wazana na bulawili wako VI. Pole sana. Hello Mbite FM. Hello Mbite FM. Hello. Yes. Tenena nao. Tenena na Mary. Yes Mary. Asini maisha nipite. Oh pole. Nondo na zemba na wanga liku hivi takivanda ni chasto. Na wewe sai kata. Nime sio tele na tuinenuka. Ono wewe sio kitainuka. Na kitio kwenuka. Na wende nesa. Nende nesa ni kitu. Ni na nuso medetio siana no wende na kwa ili ya maisha mako. Nikana kamwe. Kaende nesa. Ngaine moseo. Tinda nesa. Thank you. Ngose dayo. Hello Mbite FM. Sami. Yes. Amukiara. Nesa. Nena akiwaponea ruma. Inga deka veivi. Mundu kile jambe. Tabi viongo wajako. Na hawa ango kutiako. Na mbo mukwate dia. Ngiri bito. Aka ambo ndibazindu hizi. Na gungu niye. Ainde baana kuteza vyana vyao. Okay, asanda. Hello Mbite FM. Hello. Yes. Wamugia ka wata na ubigo. Nesa. Uwe na wajua kuandike. Ndio wala mata mugi na meza. Na mata mugi na umwe hapa uwe ni mzee. Wenda akazimanga uneze wa mwana ya mwana ojuni ndio mbubu. Ona nye mwana joji kwa ndona uwe ya ize.
Unajua kama tu mtini kwa mega kwa jana mbele ai nyenyendi. Wao unataka mjini ni akwada bidii wao. Omba ni ya na mdomo pia atatoka ya baada kwa. Na wendo bebe ndio kazi okay kwa mtu mwana ndio kama ndio mmoja. Okay. Elombe FM. Elombe FM. Elombe FM. Nenda na kwa sasa simu yako ngudhukezia ngana totedia mundu wetu afa. Afa ithi momeno no baby siangwa no moboye no wayenguko. Ano mutezi te omoa. Na inyamu ya omezia omemetha mailio u. No mundu meno kutuma na nomba ne nomba ndengwa. Etuma na nomba ekara. Elombe FM. Hello, Sami. Yes. Unaona na mwana ngoma kwa wale ngoma. Ndio ndo tayari baby. Mutedia. Baby ne muya Mundu mazu eno tumanue telekon. Ai go kwa ringa wa mundu mazu nondo ala uyaga ne obebi ngwa ka bebi alisiendo sio nje. Mundu dabe bagesiyendo. Mundu agara ne wa twa ne wa twa no kulonja kebati. Aga na cho na ikilonja kigita ozi nondo wakati umono kezi kikapendo kasio. Ya bendo mutuwa mimi akili ya joka kasio. Lakini mundu mazu kwa nzimba no nzimba we. Nzimba ni mezela zenza ila zima yakatedia. Eziko tanzimba kwa itaile obana mimi ya hizi akambo ya mbome kwa tena kwa tele kangi. Imweba na mweba ai malondo kweka na hizo akababe asina aliwa keleko chake. Azanda mwana Elombe FM. Elombe FM. Yes. Wa mukata Jeremia wena mundu Nesa. Ita wandi witness. Yes, and witness. Iya kama kambe dukija ba mundu yala kwa mundu ke responsible na mundu muka. Kitu miyaga ne dukija pijundu la waelecha. Njeni beta oyo ibebe la ko. Kitu miyaga nondo kuona mundu simo kutwaise. Nuko wale u lakini wole ndo ya. Ulongo wotukonda ukujenge waya ago. No abingi. Wakukata. Wakukata. Ye na beta ile kitemba cha mwe batose kangu tami. Mwenyewe nese kindu kila kabisa neke zondo yufaisiwekwa lockdown ile ni uratia nesa ndio umupita ndinena ndikianga yule matuni mundu umeozumbisa kuma kwake abebela hapo nisi na ndio zinatonga na kwata na tonga na izo to le ulo wa nyumba na imete ngombe na ina nata ne nyumba jene na stress na none kana ya nelegele kilungu ngulu Saizi kata ino chana isi ndo bukumia we kweni chana ndo bukumia we kweni na kaitwa bukumia kaitwa bukumia kwa ya chana na cha soma na peka la neta Ewo yo na bua ine kwa stress ni mbeba uti ya mundu ya kwa stress ya mbeba tosi nuke datika ni na nyaga ye ko muya iwo ka wika de yumi je jo ku yumi ko muti ande tema iwe ala nyanu ko boka la nywa apo corona Aitoneka. Nete mudatu muno. Tumbad. Andrishizia nete mudatu muno. Muno. Elombe FM. Elombe FM. Elombe FM. Mamukiara. Nesa. Mwanena na leader. Sami mbona utinda otavia yetu kana mukinda kalawana ke na mwindu ngare. Ose wa mza mumete. Newo. Okay, Sanda. Elombe FM. Hello. Elombe FM. Hello. Elombe FM. Bait FM? Hello. Yes. Hello. Yes. Mtu wa utoka kuma kakulilo. Ni eta utavya wewe yati. Kwa ube mume kindu na choke. Kwa tiki na umanza mume ongi. Onanda gamanze ongi mazi angabu. Elombe FM. Ezami. Ema. Maadika jina ngeni metaponi. Hizo itiko baundio na pewe kwatio. Ngenda wanda is that on day. Ya niona ile ta ino kapo. Nundu kwa nawe ona nyie na mutio ngulu. Baile. Elombe FM. Elombe FM. Brothers. Yes. Mimi dada. Nesa. Ajaba umile ni dema body from. Ona ni tato. Tili dade baza kanguthe ne pio. Pale za kweka lo.
mundu wita wa Faith. Faith na nikalangu tavyaka. Mundu wina moko na akili. Ndaleta kunyamaza nimboleli ya mundu ume. Niguo. Nikwithiela twekala ndetaka. Aume ni matuko thachia. No kwithia ameenda kututikio undu mekwenda. Kuya mwana au male kanye nene kulyo maduni kaundi kwa mutua. Ni matako. Nambani siringi we. Aduna landu magua mo vingi wa nyumbe tina. Azikali mama za kumoja we atawe. Ma jika ni jobo uma vingi ze tina. Nzema diseli. Ona wewe mundu eyo vingi wa nyumba bandu bageka leba. Uka azikali mama za ku mebu kumira neza wewe kwa kunywa mbugi. Mama tu. Na ni madude mazagu weza miwe. Ndigwa. Yuko uma mmoja we atawe na babube mundu kukunolonge na kulonja mwana. So ni yawe no eta nyikete. Ni. Na bona possibility ya kwira no nikute kete itembule mbindi. Inagecha. Yes, nolo jikwana mundu ena jongo gizio to nyolunja mwana ndana mwana ni wake. Nigwa. Mwana zamana. Akitia uko. Mundu weze iye. Ndabiba ya benyinya. Na wewe nyinya nukwe na mukwo wa kutua na tiana. Ama njolo kutia na tiana mundu responsible na kudia bukumie tiana. Akani ma bukumie na akani ma ye tiana na aka. Ana mundu muga vina tiana itano chami. Diko no ndulo donya kwa mani kwa ya tiana isi. Nigwa. Unaje kuyo meja vina ni nyinya omu ya eyo meja kitu gani? Eyo meja gati ana atendi corona iko. Kwa kutondeka. Au miyo kula kuyandwala ndutu ona ndena ngana gamba moko mani utudu ngumwigwa ya. Ogie mwende madambira. Atubakanja moko. Kwaza mwanya natembe baya mutiko. Amandondo kubukumia jani sisi yake na kwekala na mugo. Ndio nena kufika buti mama mbedi waka mudeni. Asante. Mwatinda nesa inyambedi. Maundu mokete nesa mitambo netende na kuosa simu na tenda kuosa simu ta ile itatutumine. Hello Bait FM. Hello thank. Nesa. Yue. Kaite jemanda muzinge mutaviate. Mundu me ula museo na mundu mugodo wewe mundu na museo. One gate na tika mundu museo ti wo bo akibeti obyo na kutinda aikebemba. Ko aile de kuma ba yume tukio na ndaile de la itinde yago ikalabo. Yuko sio muteja mengi ko baibandu bandi kwa mundu atinda yako ni mwe agitoi. Negwa. Alivyo na ndiye sekara ba. Hello Bait FM. Hello Bait FM. Hello Bait FM. Hello ni razelo kuma kumuka mugoe. Ma. Faith onega tuzena na akwati maundu ange. Kanoge mutu ayo na na yudi yo mande yake very dear mande. Hello Bait FM. Why there mbeange? Hello. Yes. Nesa. Ndio na hiyo ndio siana. Ndio mundu mwana ndeme bilo gati na mena kiana mbingi na yone ya madwani ndeme kiana nini muno. Kiana die ndo tawa tinga likotie liwe ni kala yika kwenda likoe hapa maana tenga liko ya mwiti. Ndio tawa kitie kwa kiana ni ndio kaija mutingi madwani enea nini. Kiana. Yuko maele ndio maele ndo lini kile ya jana hiyo ndo ana ndio wajiji ndio kiana nini na jana nini kwa kala yika wa muno na. Yuko wewe yake hata hii. Hello. Mwenana na balonzi ambayo tumoze kibiluma kale kangiteni. Ngwana. Ama ndo ngonga kama ndo mzee atawe. Kwa hiyo ni hapo.
Okay. Azanda ni kwa temo ndoto Faith ni watetheka Faith kuma mwambililione tukuyendwe na mume ndevo na nipole ni kwithiwa niwe yumetie woka kuwi mwitu wasia yako nataubuyo kumbado matu nataulungilio matu natau bibi siongua kumatu pole sana kilo kwika ni kwiyumbania dadika isisi ukite ni kanato bange wenuke kilangwa sia no do kumuno pyu konya kana kayuma la kayasya ngwasito inabebiwe tata ngwasito inabebiwe tata anokie mumire nabe ngwasito no waneki na koya ne wani na corona na kwithio na mamia ngwasya sia tembo ngwa. It is so unfortunate na aume mwema mudembo o to ayeti makatheni asuna mama ile ubingi wo bandu makekala o meo kanondo got mwana wo ndwevo na asei inya Faith kumwya kana ithomesie tambe kana akasomba kau na tuikambile ya ziana si ithomesie mwana ndagokonia samiyewe zo monde dikwetio bungo wacho mande na bata nenge waki yuna na kwetya waki nego na monde mwana okonia simwa kuyaba ni mwiso mwiso na no mwetu no anganete baloto na karabiethe ithe akamuruka akarabinya we kwa diolongi odieya we kwa inya na kinyandezyo akambio mwe ayiko ko witukwate ne kobe mwana ema wako nzo we mawe mu wongo wawitho ndikile mwana asyoke musie na akuyokito mutethie ngela no we kuni ya maundo ni mundu muka wezi kwaso na akasyoka kukula wendete wa yani ayelo yakose yakundua iya kwato maundu angi siana sia kyatetheje bagina na ndo ingi umundu sami matheniwe na mume amanjo kakuona makola ume na makola ngebeze mameki ya lockdown na makola na maendenesa asei ala tusiaite undu tuibo tusiaite nitithi wene vinda ya kutasiana situ yulwa yu wa kawaida aseye ingi tukwatiwe ni nduka sia usomethia siana na nduka isu nenseo kusomethia mwana nekoseo na tuolwa ni kuumba umbo mwana atuike mundu tisomethizie siana na sia atuika namu kweto baka mbizo langi tisomethizie siana teki ya kithito na tuolwa ni kuituike thiandu na nicho kitumete na mumbingi iyo tembe iwandu tusomethie siana atiyose binda iteke obaka mbizo langi atiyose binda ya kutwike thiandu ibaka mbizo langi murino inenga ne kawiando ende ithokwana au paitondeka. Yes, na indi mundu ito Faith ni kwa teni watetheka na pole sana na indi kilungu chande cha ukiutetia nguku Nitau kiutetia nguku